yen kene dhewek tan suka liang kenale meture rasa kulit long dasa diban mengajak-ngajak Marjani dhewek ngerasa yang nimadan kemerdekaan Marjani dhewek ngecapen nikaraos kebebasan menyalurkan aspirasi ini sebeliwat mirip ulian ke Bando ketekul bani madan kuasa ini madan memurti asing kenohang asing solahang rasa-rasa kekaton beli yen jani len abjagate keraos zaman reformasi sing jeung ramang pepedak boleh kewales kumatan sing manuk sing gumantung di kayon banyak-banyak ajak mekerja nyak-nyak lantas ada paru manggalo paru perjuru saning laksanang di madan KKN yen patut kumanti pacang wencanan reformasi ngiring sarang-sarang yen patut pacang wencanan demong dijang paling tak pacang ngiring niki kocak sane kewasan ngap jagat yen raos kadimangken nih kekuasaan arus idewe konedot itu penyerawati kemai kemercepado yang nedot madan ngalih nih madan bagio sing dadi nungkas nih madan arus hajo arus sepang siwek imlu ngajangan kenoh-kenohan lantas dewe kedini di paneng ada di telapakan pates Agung Sekar Petunge ya nina kang kengken cari saudarani pencar kemang lebih dewek ada di batan ye yen perah keket duit kewala di Subana ada pembuktian di Subana ada pikoleh ni gejar-gejar menekang bates tonam pedang pantawang ke reformasi warga nemles kori. Ken Agung gak dicaro, dagang uyah ke begal. Ya, lah tuh. Apung ranang kaditian, gedar tampiase metu kadiani. Ane ngaranang? Ulian gang itu hidup nolehnya banyak kemadan segalak segile. Ada paling banyak gede kadiani, yen sing mula ke dasarin pan persatuan dan kesatuan. Kita jajar paling banyak ini. Sangkal ada gendeng cakup balang cakup. Membersihkan balang balok. Yang sing yang membersihkan engket. Pemekas. Nah. Tanah ke negara kepaciannya pada tengah. Ingat masih nakon keponakan nih. Nah, kejanian nyai pada sekarang. Beli memanakil ngasih dodang Agung. Yang pematan ajakan bakal medali dan Aki Agung. Pada kirian dewa kiri. Asampun api anduk pelunguh dokter ini ngeredangin banyak duit. Asampun itu dua go. Di daging dulu syukur dewa ketel prawacan. Yen kumanti wenten patut bebawa sang sani rahat patut kapido ring paman-paman duit nge durus-durus bak. Paman pemkas para pengabeh ngelah yen buka atur paman buat penganjung paman kerte sida gumine
semuyup buat pangobaktin panyakit. Sake walut lek tekanglah tamangang ni. Sing nadinya ini buat kertin kelahi, buat hiasan kelahi. Anen cek. Ini te pauno kanado de dipuri. Sing sida anaknya buku gelah ngang sapa. Pauno kan sedame ratu. Yenin lek tekanglah waluyane buyadi buku. Kena pastu dari. Sedorita kalau medalang jalan. Mami can lugro titiak papan duwe. Kadi mangken yukti nenten mapi salah titiak. Joko Dewo setata ngelingan. Ngoy pemargin sesunan titiak pemkas. Ide yari raben Joko Dewo. Sane rasa-rasa sampun awor maring ngajin tiang duaku. Kemauan yang dados pinungas titiak. Sampun ini kebalak angin aring kayung. Ajereh titiang ring mana. Sungkan Joko Dewo ngamang jagat. Sapu nabi penadosan panyakit. Yang sang nado sungkan ngamang jagat. Mejantan panyakit pun pajang gelam duaku. Gelam pun banyak. Ulu karo sampun jagat. Niko sani ajarihan titiang ring mana duaku. Urun dalan titiang ngomongin boleh asran titiang. Dua ini ide yari sampun muaso melinggo melinggi sane kuasanin sane yang guru reto duaku. Pemekas sane banget kayu nang mangket ide yana kriantuk sampun dur kan dipangket duaku. Saja buka tur paman. Aget ada cening subuh madan patang lantas nih jani. Kuine paman yang lek tekang lah abedik sing kutang tingkah laksana. Ibun nyekalo sampun pewayangan mempelemah ide ring ide anak kan sampun ikut. Nah ada masih rumasa angon telah nyeliburan kayun telah ditakal eling telah kabin yani. Nah ini teman di subane jani tekang telah ijening Gusten pamane itu merageluh. Dan yani setelah yang gelah bakal ngitungin bumi ini tidak kewaro bakal nah lah lantas yani subuh 6 dasa tiba nih usang gelah mirip patas bin molas tiba nu sida gelah bakal ngitungin bumi nah yani lantas yensing lantas kabeh deni ngarde nangre suara semua pikayun gelahnya ini pedalam gelah banyak bumi ini ane pedalam makin dukun gapi antuk titiang emas paucana duwe tur maning samar saru pisan duaku puniki teh Joko Dewo malih pacang arso ngambil rapi sapunika duaku ado mirip buku bang ado ajaklah nang mepitungan kita kalau minak sajansannya jak kepedangan gelah mapantan ado aneh ngaben aja bakal mentongan kewantan awak duaku jena sapunika daging pikangkam kayon Joko Dewo kemana hantuk titiang dewan patut terasa duaku nah pisane makawinan kadi paucana duwe sane wau sang nado yang tan kabeh hantuk ado nariswari goyah ke Prabonan Joko Dewo Joko Dewo dalar ngemargiang sane kewastani mut peti setiti muang perlino ngawi wenanang jagat Joko Dewo yuktin itu aku udah kayon pacan amel rapi ingeh durus titiang wantas saireng Bu nang mutolian matur abedik dok jangan raos sang dewan patut sindingnya hagong bas maroi do mau sang ini kiuson 6 dasa tiba ya nali yang beli kelawan agung kedua kone adane jadi do agung lingsir ke bos yang sing beli ngendak mirip yang penuh do agung lingsir
nyipi rasang beli. Wah, ada sebuah liwat. Selain tiba nih dua gong biang ninggalin kadiangan itu sing taen mau sang rabi. Dong tekanan tuh kau jani di subuh lingsir randas mau sang rabi. Rabi sana kasar sih nah yang nu baca. Nah ledakan tuh jani timpalin baca. Nya iya cara benang kelawan ni jaum gua. Nyugegek landas song jaume bang benang lemet meleklokan sing bladar blodor lala lulu. Kaden agung cara ngisi ngurut ni ulah lek-lek-lek-lekan sing dah dikecuang ku. Bang sing ngalih liang nepukin pekewah ngalih swargo nepukin neraka. Semangan mau payas landas jaume. Tengahnya mau payas medu bapak kayu ni. Hijau yang kalindang ngejauh penyone. Lugro dua agung. Nyabran rahino rares palunggo cokor dewa nenten meresidang pacang ledang rabi dube. Siro pacang picak. Titiang. Aden titiang ya agung. Siap! Melepeh. Sing dadi toleh pen mata. Weh. Dong pentes saja beli nyatu. Tur maning ngencahang kencen pemargen ide begawan wai srawo. Sing anut kekenapan beli yang tua nama timpal kawan baja. Mawin ngaliang beli pengimo. Luwer cari song jaum timpal kawan di benang. Nyugegeg song jaume benangnya teke lemet meteye kan. Weh. Tua kiwal tau tempat. Kiwal mirip lingsap. Kengkian setengah ke jabo ni subuh kata pacaran ngapain banyak tua sampah sayang tua ya sayang ngekelang diagung seketiban betul ya nenek ada mirip nak pajang pada semua tuang dasar kerjaan koten sikut itu agung aneh ngelah kapan masuk tekan benangnya kekeh agung kan yang ngawang di manusia mekerja ngasih liun nih suang mata, suang tunguh, suang kuping, suang bibir mekerja pada ngalah ada demanan yang ada demanan itu seng mana aman benahnya wok bumi go tangkal indang-indang dan ledetin barang pisago cek bapak tau nah pamanang prakata ngemune apa ke garang tadi dirirun ngeronyoh maluan diarep kok neneng mekendut nah gelah ada arsan gelah begitu apa ada aja gelah ngitung yang bumi ini banyaknya bangsing mekutang wah bukoi benang kelawani jaum pertiwiman pamane temawanan ada saput anggon paman dong apa uliane jaum sing sido jelap bener kapen benange. Lugro doaku. Dari sampun presiden ngeranyeng dong sampun ulian ngalen-ngalenan. Mangda sampun kadi sesengah bayu we gede njode gempor mangda sampun dengan sampun iku. Nyalek ku yakin mana sisiang doaku. Jak margiang kayun Joko Dewa sampun ngelingen ngatur pengabeh sani bungutipun mangkok doaku. Margi Joko Dewa. Sing ada lenan ane lakar aja gelah mata hitungan iya ane bakal kewokin gelah masih tak mengandani sing ada len tua aman Ciciang kantun mangoh pati ring Joko Dewa mawin ngebawas Joko Dewa silo pacang arseyang wentan banyak wentan pasemetunan menawi manggela hantuk ciciang maku saru waku pansing paman tuh kemau main tuh pianak pamane subuh aja wayah banyak yo ide lah engken Lugro doaku. Sane asang palunggo Joko Dewa keponakan titiang pianak ipun agung. Weh dewan patut. Weh ampunan dodo ngerarah rabi kangian selat tembok. Titiang ngelap talar pianak ipun yang urah. Yan wadah dadon penuh. Misa ini di balik daoh kalau orang di tiang nyewang hamil wadah patut bisa.
Nabi malih wenten kelem atur pengabeh duwe kanthi punika Agung. Saya nyalit manah titiang duagung. Penrumasun kanthi titiang medrebe penyeruan pianakanipun Yayu Bedawati yatmo tamet tur maning punggung duagung. Pamit titiang duagung, pamit titiang duagung. Paman. Dadi mah bading ben paman matur. Mah bading ben paman mah kena. Buka gelah maka tedung jagat nyelap ngalih kuranan aneh belum. Yen dua lantas rabin gelah sing gelah perintah. Rajo ke perintah ben anak lu diwuk kumine. Lan ulang. Pangado wigunan gelah maka tedung jagat patek nang nuturin soma atau je banyak pangkuran nang kido nuturin sing tutut ujon gelah gitu. Agung. Iu jene sangkan pisereng kayun Cokodewo. Ya paman sangat ngeraos. Apin ya Yayu. Pangire kan buka kayu kelas. Ini yen sampun sangkan kedoh kayun Cokodewo. Ini katur duagung katur. Nah. Oh, yen buka itu ben tepok lah ngeraos. Sangatang no sang buka yo Yayu. Tengken jemban paman. Tang video itu yo ngiringan kayu telah. Sudat katur duagung katuran. Nah, ya cukup itu, man. Bantu yang dulu. Kuda-kuder. Macam-macam. Dia je murut dengan kengken tu. Dia namone galak menang subuh setongo sagung Dia naliang uling di dagangan payu untung agung nengelah. Yang sing beli ben beli ngena kan. Mirip uling mekelu ben agung ngasren dagangan kian pengelantih banyak jeget payu pelang jani lah. Kalau yang beli menambah kan pengelantai dan dagangan pengelia, ini biasa hidup. Jadi lah, ada pengide beli apa dek kapin Agung dot nenang tongos tegak yo Yayu Bedawati. Jawalo do bos tegah gaya nang tegak. Ian bos tegah nyen tegak dilacur ulung piananya belang nasionnya. Oh yang banyak nebukan garang semut makanya bisa sengorto beli kalian beli malu bang. Begitu nyekas. Setunggal mepedok rawan Jerman itu sing panglabuh raose. Nah, Bang Liu jadi mepedok. Yen nina kang wake kengken cara kukul kubu petan cine. Ngempang si mepedok dicari ke walo sangat denger kodang. Yen Agung len kukul banyak tulado. Kapah-kapah meswaro banyak mekejang megerudukan. Keni si Gumi melingap penwake pragat. Mesuriha. Nika suriakennya Yagong. Dong kayang ni jageg ni rolet na milu masuriak. Yang keto suriake peleh to peleh. Benar nak egen. Patuh hitungan saya ke lawan Yagong. Ben mani-mani melali ke karang kepatian. Bang idek lana weksek.
makasiap dumen nepukin siluman babi. Guru, yen kene lion ada siluman laba-laba guru. Apakah guru nyidang antek kemu ke ngali kitab suci guru? Begini pakai, kita adeng-adengin den. Amitabha. Capcai. Yang capcai. Tu ama-amaan tu yan. Sancai. Capcai. Baca makasiap saja nepukin basang cini ala siluman babi. Jadi aston cangla siluman babi carut munyin cini. Cangla tunangan paling cekek di Pegambangan. Hah? Ngelah tunangan? Bajang risinil. Nyento. Nah agung tunangan jange. Nak agung? Oh, Nak agung nyen. Gong Yun. Pajen gede basangnya gongyun tunang. Najan jelek-jelek ini kakang Wang mau pamit kakang. Kini ruwo binedone di gumine sing dadi pasangan jelek kelawan melake. Bener. Cang menyamo ngajak cine uliani bapo ni makado. Uliani bapu. Pegengken bapu. Di bapo dadwo ngalina lu pantawang cai. Ngemadua. Ngemadwa. Yan memen cine cang nawang memen cine. Pegengken memen cange. Memen cine si nak jabo memen cine. Memen cange jabo. Memen cini. Len dayu memen cang. Sing tanduk bikule ini. Yan idaman memen cine cang nawang. Kalang idam-idaman memen cange tawang uji. Ma apa idam-idaman memen cange? Talunya Tomong. tomong sangkalo basangnya gede awake putih. Mayan idam-idaman memen cini. Len istimewa. Apa? Unis menyanya. Sangkal koban cange kini kalem. Kalau mengken. Kalem kakak selo. Sake walau cang metakon kini wecine. Menyamong aja dadu memarakan ini di karang kepatian. Dadi ciseng teh ngena barang aja cang ayah. Kanti berangkat tebek awak cai ngaturang ayah nak di jo pejalan cine nih. Arti nunduk pejalan cange. Oh. Cang sing bisa ngalegai di ini di Bali. Cang ke Jakarta ngalegai. Gue ke Jakarta. Ngelek-lek ke Jakarta gumiuk. Cang sing ngale gumi hub. Man? Cang ngadu nasib ke Jakarta mengikuti kuis ke Jakarta. Mengikuti kuis. Oh. Dadi atin cine. Menyamong aja cang cing ikuti kuis ke Jakarta aja. Nak cang ke Jakarta Bang Nawang gumi Jakarta. Cang sing juari ngajak Ci ke Jakarta. Adik itu. Jeneng cine persis caru klopeng ngajak Cang ke Jakarta. Yen nak di Jakarta makejang caru Cang bodine. Yen nyak sugih di Jakarta babe adane. Oh. Yan bodine cara ci yang suge di Jakarta babe adane. Oh. Pehile yang di Bali. Yan bodi cara ci suge lantasan sing babe. Menapa? Babi adane. Atas kena cine engken. Jani kini urukan cang malu kuis nyen kena ban mani puan ada lomba ke gitu bani cing aja cang kamu api goban cang jelek subuh membekal cang kebisan ulian cai. Si harus nawang nih nak kuis dangdut ajak piramida Bang Dawang. Bagus dah. Harus si nawang segala bentuk bahasa. Sangkalo yang di Bali aja di Jakarta bahasane jok melen. Boleh. Bener. Yang di Jakarta keken menyenake. Yang di Jakarta lu gue. Lu gue. Oh. Bah yang gitu patok kenyamon di sange. Lu masih. Lu engken Lu dong. Lu tuh artinya ci gue ca. Oh gitu. Harus nawang bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Belanda. Yang bahasa Inggris sih di luar kepala bagi cang. Yang bahasa Inggris nawang. Yang bahasa Belanda nawang. Mencai Yang cang sing. harus nawang bahasa Inggris.
tes kok malu. Sombong nih. Cang takon genci. Yen ujan apa bahasa Inggris nih? Rain. Apa beka takona? Yen lari apa bahasa Inggris nih? Run. Nah, Yen don jako apa bahasa Inggris nih? run. Amat aloh bahasa Inggris tuh. Yen be kambing meman apa bahasa Inggris nih? Raon. Mayanci don jakone apa? Ron. Jika don jako takonan ci. Oh. Ci sing nawang. Kang Wang. Jani kengki jani Ci latihan. Cang tadi MC nih. Ci peserta. Siap. Siap. Pemirsa masyarakat Pegambangan dan sekitarnya dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru 1999 kami Televisi Republik Indonesia hadir dalam acara kuis dangdut dan piramida Dagang omongan apa tuh? Wah, saya sih ngerti. Tuh suara KO ada nih. Suara KO, suara kalah tuh. Heho. Suara KO. Inilah peserta kita yang merupakan tumbennya peserta Bali masuk kota Jakarta. Siapa dia? Dia tiada lain adalah John Perak SE. Selamat petang. Berita daerah kali ini menghadirkan Bapak Persepsi dari kebun binatang. Jelemonas bedag sih. John Perak SE uli kebun binatang. Jaki Perak ada nencang. Dari sini John, dari sini SE cang nak nyakin SE. Jangnya Tawang saya artin SE. men S artinya seret. Ekonomi. Seret ekonomi sangkalo bumine krisis moneter. tuh SE tuh sarjana ekonomi. Gue siap. Siap. Begini Pak Perak, sebelum saya memberikan nilai ekstra kepada Anda, tolong perkenalkanlah dangdut Anda kepada pemirsa sekalian. Silakan. Bungute ya, bungute. Makening cang nih. Aku wis dangdut. Medangdut kan. Saya nggak digending Bali. Win bulat balik nih. Dangdut nih. Dangdut. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu sayang. Hujan di malam minggu. Hujan di malam. Lek-lek pang sama sujam di malam minggu nih. Sing tawang tanggu nih. Tangguang. Oke, siap. Anda sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu? Siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Made cinik. Made Cinik 100 untuk Perak. Made cinik lilit motor ditanya lilit motor didikan motor Bandung bagiannya aku do jangan biji 120 untuk Perak. 5 oyongan, Rak. 5 jaru bekecot gitu, Rak. Siap, monitor.
Suara apakah itu? Dagang es telolet. 100 untuk perak. Talolet. Talolet. Dalilalalalilelolila. Dagang es telolet tau. 220 untuk perak. Oke, siap monitor. Mengewakan nih. Apakah judul lagu tersebut? Hitam manis. Hitam manis yang diciptakan oleh... Hah? Biasanya ya hari Senin, anak-anak semuanya mencipta mulai. Selesai. Yang dikarang oleh... Yang dikarang oleh saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Udah zaman biji 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. Gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh juara 1 Cang. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Pepek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samar sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga Cang nyanyi apa dek beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelmo nas bedak sih. Yang ke BRI ngabo sertifikat tuh megade ya. Cang sing kati ngale atuan yang go ngelah sertifikat, kali ngah sertifikat cang lah umah cang sing lah. Umah sing lah. Sing Pulas Cine jo. pulas cang di pos kamling. Yang kene dayan Cine pangsing man ngatur orang ayah gaene liu di Karang Kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak serandang serene. Pernah Cine? Duga lantas Gusti Ayu cai cang kedukai lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Mak Ayu. pedap mak kolam. Meriko ke Padanggala. Kak, Ya. dalong sana ko dari mancini, karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main kuda lumping. Iya kalau mau. Dah, Yang ke. sendan mesuluh sih. Pada bagusan gua bancine bena bede, nyaja yang ngajak ci main kini. Pas kakene gua bancine cara orang soklat kakene. Dijang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali jumro Gusti Ayu. Ya Raja Dumro,
sinetron nih, Ra. Hah? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Cinta Mi Atma Negara. Cinta Mi Atma Negara. Yen cai cinta Mi. Oh, Cang Cintami. Oh. Bintang sinetron, Cang. Sing. Hah? Cinta Mi Cicing Kintamani. Oh, Cang Cintami. Oh. Cailen Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Haluan. Lah, Gusti Ayu ngelaparkan Cinta Mi bese, Cica bese, Cicing Kintamani bese, Cincang Kintamani tuh calek. Gusti Ayu. Men kan. Wenten telepon sane wau. Inggih, Yanti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang seken. Inggih. Gusti Ayu kantun mbok kolom prit benten telepone didiang kurun ngamil. Rara, Nggih. nang si mekena apa dek? Nggih. Amone sebuah mekloni yang di Karang Kepatihan. Ngisi kebajangan nih. Sing tae yen ada nak bani bakal nelpon. Cai sebenawang. Ajin yang kadang-kadang. Done jani tumben jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh Ra. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Oh nak jago. Nggih. Beli wayannya Ra. Beli wayan karas ya. Hanya nulis ikut karas. Nggih. Ra. Yang Beli wayan karas lo terune. kari druling tuh. Druling. Truling aku sih artinya truling. Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Belene mok pamit nanti. Beli karas tukang cukur mok pamit kadap nasi. Ra. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya nak jago. Pokoknya kartu terima ya. Ra. Ya. Apa orangnya beli karas aja? Mi bon bungut nih. Ini ada cebut. Dan iko parakane dulu kemak-kemik bungut nih genter. Oh lega. Ada nak yang. Toh. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak nu mau kolam beli genter. Menapa ada orang beli? Ada orang beli renggane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorang nyilih kaco mado genter. Salam sing itu. Salam rindu. Nabi Gusti Ayu. Nabi. Aturnya mancina. Nabi. Hilang apa penyeluhan. Cisi ngabul nyuh teh ngabul penyeluhan. Nih apa penyeluan? Gusti Ayu, tukang wau. Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelok yang seret kita jak seret. Dan penyeluan ikane nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu kanune semaku tuh. Semaku. Hilang apa sepaku? Ra. Ya. Ayo beli kas nih. Yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagain tuti pengit. Iya sama dengan dot. Pani kan? Ani. Pani ki ngentut. Jangan bangko, jangan ngadu. Sajang sing ngentut. Wah, Gusti Ayu tang Iya ngentut. sama dengan dot. Si sing ngentut. sing. Jangan ngentut. Ra. Ya. Ya. Yang cipas ke Jawa. Nggih. Bertemu aja beli karas. Orangnya Nggih. beli karas. Kengkeng gilek-gilek. Bilang wisuda mau kitu dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nggih. Sebilang usut dia kita ngujanji. Kita manyo. Ya. Ra, Ya. rangkaian beli karas. Nggih. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi.
yen jang lah nyamon ini selidan kabang karbit dinas. Jang gitu. Nya kabang cikarbit. Dan yang nyekap yu suka nasa karbit dagang kenten. Dah, logamnya melu. Nggih. Ingat-ingat tangi pancene dari parakan. Nggih, menapi, Bang. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adane di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing bang medal ke jabe. Tenados medal. Saya ajak dadu nyering dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenake sing sebut, pikiran susah, sumpah. Sing bang medal ke jabe. Arsan Gusti Ayu sani mangke sampun api. Nggih, menapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Nggih. Cutat uli dinane jani sot sebut. Nggih. Liangan kenahan. Nggih. Jalan dini nyipurang dewe ajak tetelu. Patut makening, patut maigal-igalan. Yastune sing banget pesudah sempat tangan bayune. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nek jani cai bisa magendeng, ence bisa magendeng matur, gendengan aturan, ence bisa ngigal benyap, igal aturan kene. Nggih. Si gendeng apa kan bisa? Paket yang mending gending. Oh, dua nyaman Nggih. Udang gending rikit. Ah, ipor na ayang dini pangseng sebat. Nggih. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barate dene jemakul lek katine ring idodanene. Jang lek. Pangsing nekang plungwa. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas. Ke lagu barate. Kengken maksud Cina. Kuliah lagu barat rengas bekejang. Nggih. Maksud Ci kan kes itu? Lagu barate ten ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lemah lengoh. Yang kena urip sekolah ngelekat di balai banyare medom. Sangkal titiang tendeman ma sekolah, tan gedag titiangkin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nanti gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Ih, kene kan? Ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog. Orang Tijan. gila guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, Rara. 4 ditambah 4 kudora. Orang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena ya gobo kene caritain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tawan sih. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibu anak guru orang blok. Orang kibo kok kene panak Pitra kan. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Kita berumah ya gang. Ibu ngatur ayah. Lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakteran Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa Ci bisa? Ning. Tuh, lagu Jawa daun tukat. Ada tukat. Nggih. Kedangdutan Ci apa kapop? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kan? Nggih. Siap. Siap. Nelongso hatiku nelongso nelongso hatiku nelongso
apa? Kok nyebut-nyebut si aku iki wong gila? Iki tan gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Tan wong patek celak wong edan iki. Wong edan. Kuwe wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kata guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Berikan satu. Melita lo di Kintamani, Melita kuwo di Banjar Bitro. Lo macamnya ini, kebodoh demen mitro. Yang menghina Cio. Kencen, terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak memitra. Memitra orang Cio. Sing kain memitra. Sing kain memitra. Tenanin. Sing kain. Anita Wancang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Mencepok. Berselingkuh kita mencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibani mencepok. Mari-mari. Alap-alap buah wanine kunuang waden keranjang. Alap-alap tuna janine suba bang sing tanggung jawab. Baik, bidan yang sing bertanggung jawab. Marutuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget. Nah mana? Mai apa? Mai? Nah banget ya nih. Ah, Nasi bungut tiba. baru ajak liu, ne banget di dia pelik kasang. Ingin plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau wadah karung, ijang uwung nyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam bangle ya di alas bangli, badan dulan ke bang dong dong, mula bali aja lemah jelek, badan karwan tua sombong. Bocah orang konen. Saya sombong, Jai. Cang naksakan nepukin nih bangkiannya berung. Jadi poci. Tuni tendang ini karena siram keraningnya. Sung kadene diklabai nak cang ditebenan intet cang. Jai itu benar. Kini dan Gusti Ayu masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencoba. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Ana sen goreng ya. Ini kerek. Yang sing daen siram di kelabaci bok-bok sini. Yang sing bani di kelabaci mesiram yang takut jak lindung. Ada yuyu. Marah macam lempong silet yang gogonya. Kadeno. Kudil. Aduh, munyi karang asem ini. Apa sih itu kesengan di blak? Lek geningane sing kanggo. Kanggo. Mangke sak. Jenang sih. Mangke sak. Mana? Lemang geneng-geneng. Aduh. Nah, Bang. Tapi nah, lah pilih nah. sekan gong nih, sekan gong. Nana ni rago mau nih. Aduh. Kan beda nabi. Mau di sana tumbak wayang nih. Go! Nyal mbak sakit bahasa lu. Apa ya tepukin nih? Nana ni rago berat. Acaplokan mau nasi. Aduh. Dam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh, kenyal cang melai ben bungut cai ini. Tunang cai mulai ben bungut cange. Cang bungut tabo milu play ben. Niki tan songket niki.
niki ungsat. Ungsat. Titiang uling tuni ampun mekena, kengkeng jo nyamone meli baju, aman kuangan pipis orang kindagange patut nganggap, patut kengkeng. Niki tanggun bajone, kancing bajone riki. Maro ngomong masalah bungset di logam. Tadi mekesian, makletak ingat yang untuk ikan yang ini bisa anjir. Penuh niki. Benar. Iya, tapi dah gini. Kumen jadi yang bangke. Wah, bangke. Bangke nawang. Pipian yang itu yang bangke berat. Kue ini aneh soleh dari pipian bangke berat tuh. Kone bejek-bejek yang turmaning atakin yang. Kone pengusaha dan. Atakin bengu loh. Ai, pian niku jekten bengung. Sampunang mau sane seram-seram kijang nentan kurun. Kalong-kalong bulun jering kijang. Mebading deh jering-jering bulan kalongi. Konslet den bungut nih. Makin puniki. Oke, Biar rakang kijang ring jabok. Nyampenan palungo cokor dewa wentan pikeno nyane wentan becik wentan kaon. Oh, nawang artinya nawang. Uningin kijang. Mengkenten artinya deh. Biar nak ngipiang rarang kijang ring jabok ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke. Medue lantas geginan memasar, madolan ring pasar. Wawu menjedog ring pasar ampun les. Rame nak mau belanja. Benar, ini tiada ega. Dua cing artian. Yang geginane wanta maklecan ngadu ayam. Makdo ayam ke klecane. Wawu ring klecan durus menang ayamnya. Menang. Nggih, yantan menang kalah. Ya. Ajen yang serem mau serem. Siro seram. Ajen yang Ton seram. Mengkenten. Resem. Resem. Bani cing atuh resem menjebok. Ketagihan megobek bungut cine. Rado mare sedilik motor bungut tiang. Makin megobek. Pangadep petang jatine. Taman yang lu belok Gusti. Mula sing kekenah bana nabuh pang sida ngetesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pakti Agung sane mui bawu. Nah, abrai marah tuak ngajong bener. Tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tenem neng. Sing tawang bener. Selem rengas. Bedak ngedel wakil ngantoseng pengajum caine. Tekaning teke selem rengas. Ketagihan mulung patan sini toh. Mulung. Nah, Ya. langsung cuma dong. Jeprakat keradang geruduk aja. Ada. Tete. Shit. Ra. Gusti Pate uning bahasa Jepang ra. Tai. Kau kira monto jakara kire. Nang wakil matakon kaperin cai. Nak kengken unduk pianak bener ini. Tumen bener main makenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekat ini kengken unduk ini. Bener si nawang. Iya. Jagelumar cibungut ini. Cara ubuan sing matlusok milu mau bener mau betul. Nikal bener cigen. Salah tampi bah penulis. Alih antas semita ni madan nyunyur manis nyong ramone. Yen rumah so jeneng mirip kapi utangan kape ramo.
uli jenik uli nubarak bapo meding-meding disupan kelih kadijani omone terasa sayang bapone tandangkan marang kaping jenik apa mirip jening kuah nang si kotang dewek ke pisago luweh mirip pisagone ngangguin pia-piana ban pengau ban mas-masan sing ten kejiwon jening karuan mas ke namun talin kapale bangkengken wen Daging Gusti Ayu picane aji kalau ngaman talin kapale sampun sumpah laman lesunge sampun gelang aman lune nang satuang marep kabin bapo ni dadi bantang sekali itu apa Yang sayang cara panak bisa kesing ada mau penganggu cara. Sing ado ning tepukin bapo. Aci. Yang cara yang adaran yang tadi panak ya bisa ke. Dan yang mekalang aman talent kapale. Dan yang mekamin soket. Sakewa lo rasa kasih sayang yang manu li meme papan yang aci. Dia naji ngelapi anak dia. Kalau ngenaji yang aman talent kapale. Penganggu naji yang soket. Sakewa lo aji sing tahan ngerumong dewek yang ulit yang kalian mati kan memen yang itu wak. Nih ada nenek dua bakal mendidik anak. Kadang kan ngoyong dipuri molas lemong sing ingetkan pianak di karang kematian. Nyak ke bangke, nyak ke hidup, nyak ke melek-lek, nyak ke duara. Medaging Gusti Lingsir sekadi atur anak 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian ngaksi Diana niki wenten titiang angin Gusti Parekaya dan kenten api dados Diana Yen sing mula nak dua buang, yen sing mula nak dua pekel. Nang dolera lagam. Ya. Bo makere bangke. Bo konrong misi ke salon ben makriting. niki mau astu nak dua megel Ya apa petang gitu. Gusti sampun lingsir, sampunan mekritik. Mediolas pakai kapencai nak. Ini membaca bungut jenengan kemeran, liman jenengan dengengan. ngawak cimatur yan manu-manu yang matur kena klingsir bungut den kemelang do megenep gabago sirah Gusti jemakeun Sirah. Dong apik kong pedo sirah. menapa sirah cereci Sinawang alus sirahe. sing tengok Ah, tengok si siap kece. Lampat lamis jeneng ngerito. Jatene jijo jeneng man pengajak ke kene. Ketagihan tulah hidup kasih tadi jumo. Wah, dong do ramo ning rupaku kodang jenenge bang raos buku keto. Nih, bapak sayang kabeh jeneng ini. Yen nemone terasa. Sing luwih sayang yen ramo pisangan jenenge mapianake. Apa jatene jeneng kuat? Nang raos bener kekalangan yen nemone jenenge do isine nyebang keto prening amras mamres ilang jegegene. Bosang ridana kelingsir Gusti Ayu mangnopo wikan ini kewentanan Gusti Ayu Menapa jeneng duna? Haji. Udah penganggut yang sing ada kuangan Ji. Sake wala tepenganane jani stres yang Ji. Bingung Ji. Ni mawin bingungnya apa? Haji. Dinane dipisahan jadi yang ngipi Ji. Ni dadi bantang ipian lantas sapun. Dari tumen jani tiang ngipi yang bangke berat. Di pipian kone bangke itu becek-becek tiang Ji. Haji. Ra. Ji sebenarnya yang dilemah orang ke di kenyataannya kita suka yang ada nasibnya bahan yang ngingakin kadang pusing. wawu mirangang sampun ke gedong makancing kori Dokumen jani di pipian katipani mecek bangke berat. Jam kuda jeneng ipine.
jam 4 pagi menjelang siang. Jak melongsor duen pungut cine. Yang Yin sing pelih bener-bener nyidro. Ipiang anak bener betul keto sinah dia bakal tomplok bagio, tomplok ni madana. Duh, mesti ayu jege. Enggak kira. Sarang kali nomplok mangkin. Ini di bagio sarang yagan. Nekengkat kuning. Mula bungut cina lamis. Ada bener ngerawas ni bagio yagan, ada. Ayo belum. Artinya tomplok Zuko, tomplok Liang. Oh, bagus dia. Jagado. Jadi ni kene ni nak mula misi buka satu hati di perak. Cening bakal nemu kang ni madan Zuko, nemu kang ni madan Liang. Liangnya kengke. Bapa dan lo cening main apa gado ni madan melak. Ida nak yang udang jaga ini asok apel dewek cening bakal dadi rapi jadi ni. Dadi anak gede di kursi ini cening megak nih. Mangken demen aja. Ida dua gong lingsir murdan yang jaga. Bener. Arsut kan dewek tiangnya. Dadi rapi cening nih. Tiang tadi rapi. Bener nih bener. Tadi rapi, Ci. Dadi rapi cening. Aci.